ketika first phase, first package, kepada full lane, kemudian ya targeted date bandep kilabu ubnai di sana dengan dah ship dia kata progress work dan dengan saya yoi bro tambah long kalau cina bakin pendek uniu apa jom di sana arja asan dia package 2 ke package 4 ke package 5 kan dia kata targeted date is in the year 2026. Ini kata penuslah bypass. Kali penuslah bypass kalau kita setambah kanwan ke notification kepada kata 3G. Kata 3G kalau nggak final kepada kan pelajar atas ya kan nanti ke disbursement of the land compensation. Katu katanya kelafat kelajat belum kalau bertambah ingin handover ya kan jaka madep handover ingin handover pada kalau anda ladap sim ikut try jaka once dia bagi ladap sim ingin handover ya kan jaka jongi siaka NSSL pakai NSSL pada kan pas dam you ko chok juga kejimi cuma jika bahasa kalau mit stangka tu ke pakai stream ya ka penuslah bypass nomor ba kampat notify ya kata 3G di sebelah notify ke 3G pas kalau mit stang manin sam ya tu ka ya kata door joka land compensation lah kalau sekarang lah kalau senong lah kalau kita jaka kita ya lembang ini ka dulu